pane obireya oni pane obireya ye boni seni akoko bebe bi atono aje se onu onu obra anywhere nana kwa miamberu se obra Franwa yetoma midieno na me ho premise anka meye penyintemo sena penyewe binuano enna fom kra obra anywhere nana kwa miamveruse obra yetoma midieno na me ho premise anka meye penyintemo na me angasa mede me ho so ewa brabo emu enso sana penyewe eya de bia eya fa oni pane obireya obra anywhere nana kwa miamberu se obra anywhere kwa mpaye so yese obra ye kwewi ye obra anywhere. O manga de se yamamu nyina trase mama bare ba Abrabɔ Fapempong dwumadi so moni tua de dawo dwumadi na trimpo nyina ne se ebebo a okrate asefo biara watu no ho asi ho so obema no kware trodo ne odokan afa no nomum ewo akwanuasa ahoro nyina raso medin de Fapempong na enne dwumadi eyesoronko isane se mo hwe nyumpa yekotie a mfi bia se kwampa na hefo wone emebon ene onyamfo a wokura tipa esondai pa wotwa sapadua bapa manehweso pa me ho banfaso pa kwampa na hefo kwampa ni inyomuku a woto nsempa ene nyumpa peten framem kwampa yamamo aba eja yo madawro ma ye ka kwampa ne ye reka den yo yeka kwampa sene wankasa wedi kan abokwan na to kwampa na maye ewo kasem no saa kwampa ya nwomtofo ku a yetu ehu asi wo emema nan aya adwensi ye beye enwom bia ye frɛ no broni beka se palm wine music wo de betwi ma ye se sadwase nwom na sadwase nwom ne ye enwom bia na ewo ho free tete a ye nananom abre so emre chibi na ye ansana etu aba obroni beka say evolution it has evolved over time eni adane kakra nso ye nwoma na ewo ho free tete na ye nso ye nchime ya be som ye se ye toa so tie no ne kwampa emema nan ya te anwomtofo ku ye esedwa so nwom anase palm wine music no kware mo ne adwuma na makura wodin ankasa de den yo midin de asa nkansa me kra dan so ye kwaku ntimi ye kwaku asa nkansa me fie kropon kropon ofie pe kropon kwakwadua mokoman osoro di me na nanen
Asempa. Me kasa na ni ada ne kakra fi se me kotena asante kakra wonfie bebre ha nanso akropo ankasa na mfi. Asempa. We dey well be introduce you umpanyin a. Oh, man kasa o mo be kasa. Yo makra na udin midin de Nanayaw NTA. Nanayaw NTA. Ufi Kuben so Ogana. Mifi Adesu. Adesu. Hey ya. Oh, Asempa. Yo, makra o say Frederick Agbehoasi Minamu. Frederick Agbeho. Agbehoasi Minamu. Oh, very good. Also, yama akwaba. Yo, ni makra also. Femi Komna Safo Kantanka. Hey, kwamno jam Safo Kantanka. Ufi Kuben so. Ifa Achim Sechere. Achim Sechere. Nase mu nyina mo ya kanfo na Voltarians, just say Ghana fo. Sa. Oh, why the way unify or Mangana? You best bisa say kwampa no bribeng na ehase hena no tewe na botai beng na ugina so de teokuru. Okay. Enti kwampa no eda potin ayede teye no eye obroni beka se July 31 2017 na ye Monday edwada ena ye di ye nhia ma edi kan nanso ne ye nim ye ho dada enti enche ye benya emfie nan na ye nim ye ho dada wo asorim ifise na ye nyina ye instrumentalist e wo asorim. Oh, very good. Ansana ye befi ekuo na se enti ye kwasiada ena ye pon asori ne ka so ye nkan humom na dwuma ye di wo asori ye bo instruments ne ade no ye no free ho a adoma chede nyame de ache yense ye monnwom no yensa mfanye bibifro nye nyina adwen ba akro se ene ade che dwada eye 31st July no 2017 ye be hia na ya hwene ye beye enti ampa nyina agitum na eho no ene nyina agitum se ye beye palm wine music ana se sedwase nyom ebra na ye fi ase no na obroni be ka se we have so many options na nke ye betumi aye nwom bia ye pe enso ye ka se ye beye sedwase nyom palm wine music if you say enti ano na aba beye ye nyina so ana se ye mission if you say be hu se sabre no eja ko ni mo ene adadema gofo ma no omo nko a ena na omo ye eku adwomtofo ku a omo yom ho asi o se omo ye sedwase nyom palm wine music na yo omo free ho na ye wo Legon palm wine band a omo nso omo ye sedwase nyom so na omo no omo University of Ghana campus Legon campus ti no na se omo dwumade no omo di no bebre no school no mo around ene ye se ene ye nso ye beba be ka ho ni nyina ya som ni aboa if say yanhwe ya sedwase nyom ne be yira enso no so ho ansa na high life kra abegidin wo bebia no sedwase nyom no ho ansa na high life neighbor tie ye se ne ye nso ye be som ni aboa enti as a mission anase ye nyina so ne ye se ye boa ama ye tete ne ma bi a palm wine music ka ho no ye boa ama na gina na anyira enu nti eno kra ka ho ne ye fa din kwampa eto ye so se titi obi ka titi obi kire enema bi otiti no mu a eye papa a ye agya ho ye re ye afi nti ye beboa ne asom bibi ti se ya nansesem anansesem ya nhwe ya eyira nti ye boa na sa ne ma ni nyina asan ba enwom emoguo nom ne ade nti eno nyina kan ne yekofa ase kwampa ye kasa a ye kan na obi apese ne baka brofo ofie anwonani twi ni nzemani opese ne baka brofo nanso ye nkasa me nsua brofo ana nsua kasa foforo enso sua wo de no na sua foforo ne ka ho ento de ne ntwene tinyina ka ho ne fa din kwampa se ye kwa echi na tete ne ma bi ye papa no ya san fa e de aba ya fa kwampa ne so akofa de aba ne ya boa ma sedwase nyom ne pa ana palm wine music no yetumi agina na nchirima nso abehu se nyom bi se wo ho na omo nso mato aso na anyira Ema mo ni adwuma. Ye da se adwuma. Like you say ja sebe kokrafo anamrewa na nka obeye di se adwuma se mabu motumu ho ati wo se mo ye se adwuma. Asempa papa. Na ade papa bia nso a na ahyase no enafem. Me sure say mo afefa ohawa horo bi no motumi ne yen ache. Ohawa ben na mafem a em say yen ayeta hwem TV so no me ade ye mododo na anim ho hwe. We de meto ama menuanom no na omo nka bi na oha no de ye fi ase no ye hia bebre omo be ka bi na me nsoma ka bi I really say my friend say ye tena dem 3 months they really echo program saying say mo tena dem 3 months say rehearsal ni impini enko ba bia ye show
if you on your first gig and you go through and you can carry so be how a council. Or high 15 times as any do. Hey. And you better. Wow. You do and so you charge and so now program so looking almost still almost train answer on my starting. And see yeah how about 4 months. Wow. Makura, also can be a Manfred do. Me say there na starting na me here Juma. Now you're Juma Ben. Me to be store no Accra. Okay. Me turn backs. My nyan easy because me pay Juma no. But this a ko baby a mama ya be sere kwan ama me. Yes ma continuously me pay you no go for us. Oh yeah Juma fi de bia na ya be sere kwan ama e ma no to me ko kaswa. Me wo that a be coaching side. But me travel to Castle and I'm saying no. Papa, you're just a person on 2 months. And I did also manage 20 to avoid everything. Make Jai crowd and we know full time. Until you go on him say, like just sorry, 1 day, 2 day, 3 1 say my offer me for sorry. Meet me here, money. I thought we be Jai Juma what's your resignation letter? Anyway. You. And also, okay. Now, Naya. Madam Kai, your program do a voter serene hotel. Na Yankee, voter for so it's not a breedy. Na ope near Kita Ope. Massa, no suitona, Yaraka from Suracope for Nanke, a bonfire. Suito and Intina and Basso. No was Yamabo, so. Naka you from Nakana. A practical what you break frame for the informal talking. The Pupono so run a instrument now in Suton. Ye instrument now was a sub blocks. Yes, sub blocks and so the car time as a Yafa be brim. Do we with TV not to Sana? You know, Maka, as a leader, also, how big now? I know, no, can be brain, na HSA. If you are saying, no, na, bia, say, yeah, we knew be now, or wow, or they be or so as saying, or walk a crantino, BBI, as Casem, yeah, over instruments, net Tony, BB, transportation, or call by be a afro program or so called sober. Nina, I was say, she be auntie. One over born home, the IBB, I bought how be open your problems. But and it's just say, yeah, no, I share problems no more. Tesania, a mini kind, or no, yeah, Jumano giant obey no full time. And not ye say the positive side, ye share baby. A Jumana, I see a baby no baby, a bit to me a co baby, a bit to me dear do, and way bit to me a boy, and why and so a quiz bit to me the boy, mine, I didn't know, and I near make I say, baby, a call. Your program Okufodia. Na ne was a sample program so on campus. Na ye Okufodia, ya bo anopade, ya boy, you can see that no pebi. Ya bo ya bo ho de na time on cars or mobile pon no to me and so. Enti ya boy we was a sample sen kwa kra. Send am ya kind of pale astray, I could see easy. Near difficult food ya she do man for be pon as I ever from man for be pon a case on go be. Wow. Make so time as swollen gone. I just I was see a boy, you almost friend. I'm do him or he unya and easy. You far dropping oven, trot dropping from Manfe because unyaka and nipa to see nipa no a crop a Manfe ran about and I will see your honor dear colleague on you do her program they be crash that coffee. Oh, I ask them all. And these are all challenges, I just say. You swear a dear frame. You swear a dear frame, say, a man who's an albert to Onyema. And Bibia ya femono. You swear a dear Ephraim. Am I who say a young part, and I am from Subia. You better say, and yes, I'm from Sonubium. Say free baby, so I better quite a befaswa. Yen sign fasa quine so name me a bema bibia cotorting. Ain't he? How do you deal with frustrations as a leader? Oh, for say, Enona, Mina, Osha baby, I walk or you look at the mission, Nienti Ayatiko, Nienti Ayatiko, no, say, Beya, and Yom Pesajasa man as a palm wine music, Ghanaian culture, our cultural heritage, and near mine and anum dear Jane, my papa, no, Yabesha Menra.
enti no sɛ wohwɛ sɛ o boa ma daakye nkyirima ne nso aba be hu sɛ palm wine music bi sɛ na ɛwɔ hɔ na ɔmo nso ɔmo aba be so ma yɛ wɔ nwom bebree na sɛ different cultural values and as a heritage I be ra menim ɛda etwa to a wotie nwom bi te sɛ konkoma music enso konkoma no yɛ dea ɛwɔ hɔ ene ho na ɛbɔ konkoma yira enti sɛ yɛn ya so palm wine no mu na sɛ ebia mfie aduasa aduana mfie aduonum achi yɛma nananom ɔmo bɛba abetie so palm wine music ɛwɔ hɔ na group bi kwampa ɔmo so mu ama na yɛn so ya behu sɛ da so wɔ hɔ de ana na ɛkyɛ sɛ yɛdi dwuma pa nti wohwɛ saa de na woyɛ ni nyina so ɛnyɛ hwɛ ni awofam nyina no yɛ mɔmɔden ne ɛnyɛ na yɛ bossa papa bi ato ha mankyirima very good menim sɛ mo kokɔ programs akɛse me ne mo kora hyehyia o dwumadi ahoro so yɛ collaborations no sɛ mo ba bɛkɔ wo sɛ mo adwuma no wo sɛ de baabi yɛ spiritual work sɛ mo rekɔ big platform and stage kɛse bi paa ɛdɔmegu hɔ yɛ pepepepe na wɔne tua big artists ahoro from different countries aba ne aba be do mo so a wo ritual bi a mo ya sana makɔ stage. What's the last preparation am we ansana makɔ stage? Sani how can preparation dey yidi kan ye ansa na program no do so program no do so na ye wo backstage a me fan say aka kakra bi na 2 minutes. Be 2 minutes na do kwampa so no. Oh, usually ye be bo modern say obe calm me down bro because obe calm me down obe home nya abotre kakra no wa yi. And most of the time na yeah me pese me hu nea ekoso ewo stage no ansa na yen yedu ho nti me de me wema so ehwe se one our audience no anas one what no then no mo ye what is their reaction are they cheerful are they happy then no mo ye ebe boa me ama mehu se yedu stage a se nea obey introduction ama afa enti oba ye na oba to boas ana then Manfred then how ye yes I am any jigeke say you say you come dia we abekoso makura biribi esi ma wonu ho se oti ukuwi da there be if you say send am dey kan no enema na ye de esi ani so say ye beye no enu nti se bibi si kra na enye obroni beka say enye regrettable say ya tikuo no if you say unim ni esi wani so enti issues betumi aba niam betumi asi but pa say oh we dey menu me ho say me tikuo no oh no there be nti say obi sisa ana osua sika puduo sika dwiridwiri sika bete de brew sisi out here se menua ana menua no munye na mo fa anye bibia mo pe wo wiase na munya enyom adwuma ntu ba bi na munwuku na ahena mbeje okay ma me ni kan ebu asa de na menua na menua no so abua me na me ye aban adwuma na me human resource manager ewo adwuma bi mu na say ukura first degree oh school there me cra first degree second degree first degree diploma that wow okay let me run you through me first degree no me okay university enti me say shasi school a okokọ fiti bre mo frasa okay me fiase free Abitifi Presby Primary B ewa Abitifi na me ma me ye adwuma wo ho nti na nyina wo ho na ma me din de den me ma me de Esther Ofosu Asa oda so tiase Okufu di asisi am papa nso tiase Samuel Asa ono nso Okufu di asisi a eja pensioner so omo TV eti financial eti me call my preparatory e on kokko ena yimi fi call my preparatory call Abitifi Presby Primary B e wa Abitifi ena yimi free ho call Akosomo International School nti e ho na me be wie JSS primary no ni JSS e wo ho ena me to aso Pope John Kofredia Pope John Senior High your time na secondary and me wie ho nso na me call K University and I'm call first degree but me visual arts e wo Pope John enti visual arts no na me de call K University na I'm call painting and sculpture e K University ti me wie me first degree no ho no and I'm so ma me enkoye education ti me call University of Education Winneba and I'm a 2-year diploma in education. Wow. And I'm free hall and I'm say the men's I'm K University. Tim back K University now. This time I call School of Business. Tim call marketing. Oh, K University School of Business. And me free hall now. Me buy a juma.
as a human resource manager for 4 years. Nti eno mo no 2015. Human resource manager. Wow. Why boding ni nti? I was boding ni nti. A local government service. Oh, very local good. Government service. Nti 4 years no mo no. Ena 2015. Me yes me jai. Nti me jai. Na ne nti am jai ne say tama we nyina ekoso na me ni gyenwom ne ho. Manage nyom ho me ye nyom adwuma asori mu me bo keyboard ha me ye sei ni ade but na manage nyom ne ho na me say da bi adwuma na me megyae na makọ hu school mum na makosua ne ntimi gyae adwuma no and am san ba School of Performing Arts University of Ghana Legon and am be music ewo School of Performing Arts. For how long? I say a degree 4 years. Wow. A degree 4 years. Enti am gyae sa ba na me de no ba mu just to prove a point say sika nko ana say if it's all about the money. Yeah. Anka me nyai me adwuma na me nsa ma school 4 years. Me hwe me ho say me ba be music. Amanfo me gya na amanfo nte ase because it was the promotion year. 4 years into ye be promote too and me gyae. Ti ade into na me gyae ba no mo ntem ase. But eno should tell you I will say it is not just the money. To opa $10 billion brem na kache so jai music na koye adwuma foforo boa NFL sikako me a full musician. Whatever happens, everything I'm doing is related to music. Eti obrem ska se minya na bia me nko bie another business anything there be enwom na ya mame Onyankopon hira ya da wase makura o so kirem kakra o bo sese o ma na opepepepe kura o nya enwom adwuma na we oh me de my fan say me de me see so no na me bibia music because sabi me fie kura na I say na some sorry o kakra nti na I say okay mo phrase no na me ye music from then nti me wie school no na me ameka che me won say sabi obroni o hwe ne ba nanim say ya no wa hwe adwuma obe no na kwa kuwem nti me hu say like music na me pe nti no matter what no what the pain kura me me nkot na office ameda mama be yimadi nti me hu ni say music na me life nti me concentrate on music no more and also na up to now me ye full time na me tuma ka say me know me ho the only key point is say I don't know you now in here it pays a lot and on kwa de we now in here itua nti me de so discover bi bro me pa say ja nyom dia ja nyom ne dia when better na me sand dia ko bi studio. Oh, very good. My friend, come you here. We just scan. Fire them. Oh, there be my friend on this scan. On you know, we just need you ma on this scan. My friend, man and can't show one. I am a Guiana Amidi. What do any of you? I am sure Amidi Jarry. Be that crowd, Midinida. From our home. Me life in you. Wow. Into any idea. I'm so impressed. Why are they? Makura, Chairman. Kwame Jam Safuka Tanka. Maybe I was kind of judging you move. Oh, so don't make you. Now, the only one you're doing. Oh, that once I in the media, Jumana, Mr. Mia camera. As I know to say a TV station framing. But me uncle because of UNT. Yeah. What's that? My spiritual pact to be among but only me, the leader will now say it. And I was sure as for Dean for pa. Yeah. The Okanta, yes, you can't tell. Makurasa. Obia, now ufufi, sir. Next background, sir. Any training and horror into our film, sir. How do you unify them as one thing? Unse eno na aka obi a ho baby ofiri obi a wo baby a watena obi se nature versus nature influence way nature baby at your environment afi wa of baby afiri ni ade enti obi a different enti eno na wo se hu se ade ba ko a mesua na we no I will attribute it to a place I went na me Roverman Productions Uncle Bo White ne theater group no na Uncle Bo White on ye kasa bebre asem ba kwa de bi o kan say one e so nyanto wase and afi two or say don't play the blame game.
In other words, say assembly ba na say o me fan say unim say ebia yebo drums yebo nyom na ebia Manfredo why mistake e o twene ne so ye nyina ye nim say ebia ono ye mistake no e na ma mistake ne bae na fe ye wie na ya no agen say nyom ne say because of you ona ye mistake because of you ona na say o chen say ono nti enam ono so nti and at that performance no I say instead of say o kan say no mani hu say o ye mistake but emfa emblem no menim say na make anote ase mani hu say o boy no otinye but nkan chen so enam so nti na wati na your performance na ye enam so nti like say blame no instead of no channel it to what you can make the next performance better enti one thing misua ewo ono ne ho ankle bo white ene se ne oye ne niema ena afi nso of course was say uhu se obi afri baby different enti bibi wo ho a ono be ya adwen bibi wo ho a ono enya adwen ono nya adwen a you try to reason together na na odi asiwani so se odi kuyi bedu kuyi de nyame adom ti ade botai esi ani so no anase nyina so agina so ye mission no say ye mapamwan na to aso no na che say ne ye hwese enye Ghana nko a ye hwese palmwan music no ye de beko wiasa fa na nyina ama obi a be hu sa ampa Ghana nso ye wonwum bi o ho a ye frɛ no palmwan music ti ye pese ye de tre ekɔ ba bia wiasa fa na nyina because enu nti na ye ade say ye draw attention to this music tradition na manfo nyina nso be hu say palmwan music na wo ho ewiase afa na nyina na yenso yetumi asom ti ebeti kra na Ghana fo bi hye Israel no mo nso mate palmwine band na ebi hye Trinidad and Tobago o mo nso mate palmwine band obi hye Saskatchewan ba bi ono nso ate palmwine band ebe ye nije na ehu say the palmwine tradition no ye pia amanako na moye nipa banen se obi su obi a obebun bi asisu no person be join nem a obeka mo ho a okwan dem ana so oba onya hwemo eti ni ade ban ne start e na nipa 5 ne nipa num na ba ko na dwuma o ye nti no na e wo se ojai e na ka nipa 9 e na ye to aso enti for now yen ye nipa 9 yen yi nipa nka ho biem for now just for now say ebre no so say obi be ba ye be bi auditions na o maba na so ade ba ko a ye gu so dwen ho ne say palmwine music no ade mu ko ene epese ye de ba nti obi nya anije no so opepa no so opeso ye bi na opampam na so ni mfa so nti ni aye ne say obi wo ho a ono nso wo interest anase na anije ho so obey palmwine music na ye ni bia ye hwese ye nso ye be keka omo abom sa akuaku bi a nipa 9 nipa num ni akoma bom then we coach them, we mentor them ye kyerɛkyerɛ omo nkakra enti omu du ba bia omo nso omo gina omo na so a ne ya hwɛ na omo nso ye piom se na be ya anka ebetuma anya palmwine bands no and as a palmwine groups no bebre different e baby bebre nanka omo yetumi apia ne sa esense ba akofo try see e be pia ne sa no ha nti obi a nani je ho no ye consider egu so enya kasesi say ye be kan omo abobom na eja ye coach omo nkakra mesra bisa say ti munyina obi a ja ne nyuma ne ni bribia hode ne ho hye nyuma adwuma mu den party na manya film faso ben na manya okay nyame adom ni edisi ye ni so say ye ma Ghana fo ni wiase adwen aba palmwine music ne so no nkakra koso ye hu se nipa adwen ba so ba bia yakọ ye performance bia ye palmwine ya na edeko nanso o mani je ho ebi wo ho a enipa bi adwen bi se eye mpanyimfo anankokra ne mre wanwom ne ade nso yeah, performance over be a emrantie ne mabawa no. Oh, you should see them. Asa omode to form chese o mani je palmwine ho nti yen kra no a ye wo mu no am ye hu se ya na amanfo ka se palmwine ye nkokra ne mrewa nko a ne pe no ne chese enye no kre if se mabawa ne emrantie no mani je ho e kam ya se o mo kra o ani je ho ba mo ese mpanyimfo no nti am ye hu sampa palmwine no ade ede esi no se ye ma amanfo adwen abaso ne mafo ne omu nyina adwen abaso no nkakra ebem ene ye no free ho nso a nyame adom bandi yetumi anya 4 awards. Wow. Ai yenya 4 awards. Award di kan pa yenya Vodafone Ghana Music Awards, VGMA. Vodafone Ghana Music Awards. VGMA yenya Traditional Artist of the Year.
Wow. 20th edition omo ye no ye nya traditional artist of the year. Wow. And your very first award ye no free wa ye nya the best traditional music group in Ghana. Ewo Ghana Arts and Culture Awards. The second award the best traditional music group in Ghana. Third award the best palm wine high life band in Ghana. Ewo High Life Music Awards. Best palm wine high life band. And you chat to cry ye nanse ya be bosome miensa. You say the best cultural troupe in Ghana. Ewo Entertainment Achievement Awards. Inti yenya 4 awards. Na ni just say bandi ye benya 4 years. Enchene ye di mfie 9. Inti no Ghana for any aso ni aye nama yenya 4 awards even before our 4th year. Wow. Na che say ampadwuma na adwumadi aye di no anase adwuma aye no amanfo ani eguso oje ho. Inti ni aye nya free mo de yen kra na ye ni je ni ahohoaho ase ye bebonyom ama obi be fi ni fie abase ye ba behwe kwampa ana ye bihia kwampa chese obi kura fra wo phone so so kwampa mu nie mo ya de pa na ye pese mo bebo ye program ye bia ye birthday party ye wedding ye program bi ye seminar ye conference sometimes omo to me from him say conference yi pa de ankemfa palm music ho hwe enso to me from say momra na momebo ye kobo wo embassy Hungarian embassy na omo di omo week celebration and omo friend na nko bi bebusa say nka Hungary ne yi kra de nka omo ne palm wine ne yi ne traditional ne enso ho nyina ye kobo different na say US embassy ne no omo ye omo program bi association hwan ni nyina omo frɛ ni akwakobo enti no wotena sidi na hwɛ sɛ palm wine music ya ye na programs yo mutimi friends ye mebo ne ɛyɛ ahohoaho a nti no nko akra no ye ahohoaho a pii sɛ ni ayɛ no obi ani agye ho a no nso timi frɛ mpo sɛ ye betua bɛyɛ man nti no ya ade ba ko a yenya free ma mede sɛ mo hwɛ Ghana ha ne ba bi a yɛdu onwom yi mu a den na mususu sɛ yɛde ka ho ɛbɛboa ana ye yifi ma ɛbɛma yɛnwom na di mu asen sɛ ne ati yɛnwom no on sɛ obìnrin bɛka sɛ evolution of Ghanaian music efiri baabi ɛna abedu baabi na meka sɛ wohwɛ Ghana yɛnwom baabi start free baabi efi ase free ya emre bi atwam mɛfa ne sɛ afe apem aha nwɔtwe de wɔtwe 1888 abrɔfo bi ba Ghana na misa wampa na usa ai omo bae omo bete bibi a friend regimental bands na omo ye sojafo na omo bae na omo beboa in the battles at that time na ntokwa akonakoko bebree ekoso ye frɛ bibi Anglo Ashanti Wars na ne etoso num the 5th Anglo Ashanti War eno na ye Yasantoa War a omo kono 1900 and 1901 ho baabi no na sojafo ni ade no omo di atrentwi o ha omo ba beboa ne ade enti sa around 1888 ho no na sojafo bi eba ya mu free West Indies Caribbean ho side ho there were about 6,000 or more of them na omo ebeboae e wa akunu mu na sa time omo ti bibi a friend regimental bands enti omo use trumpet ne trombone ne niema snare drum tenor drum ne ade na yenso sabre no Ghana fo no of course it wasn't Ghana by then Gold Coast sure na yenso ye ne beje ne omo ye no ho ene ye se ebeye bi na Ghana for de na ye different ne say ye de local percussion e kan ho enti instrument bi a friend no party no party nye broni drum the Ghanaian version of the snare drum and brass band bebre were around use party no use conga no ne yi no yen version of regimental band music na no ye no and at certain ye friend no adaha music enti adaha no if regimental bands na yen ye boy homodin say ye be ye omudie ni bi ti certain no na ewo ho amanfo ye we no free ho a fantefo coastline no me fan say Cape Coast Elmina ne ade no bibi nso sha ase ye friend Osibi Saba music Osibi Saba no guitar ene Osibi Saba no free word be ye friend Osibi no ye I say wrestling apopofo no omo agro omo the recreational dance music and dance nti Osibi no omo gro ewo mpona no nti Osibi no ne benya Osibi Saba music no guitar no de beka ho ayebo nti eno ne moa ekọ ya bedu asantemem a yenya odonson no ne ade because na asantemem so ombo sepriwa dada the guitar no be share sepriwa no ne indigenous no
obi Professor Collins friend Akan Blues and Naija Professor Edmond John Collins no ho asem na making we di akotene wo music mo be ka say great musicologist and as ethnomusicologist we sua ya bakosem ne ade o say Akan Blues nti ano so ne namoa na afi aben ne namoa wo hwe konkomba music ya mekan ya wo mo ana adaha music no mu ni sika o mbetumi de ato trumpet ne trombone ne ade no mse ne a trumpet ne bebo no yenso ye de ano ebebo enti omo fa local instruments no no omo de omo no eka ho no omo nso bobo ne ade eba ya be de no no ne mo abobo no ne ade nyina ebepie mu o volta ne nyina abobo ye konkom a ekopie o volta e no omo de ahuna kasa no eto so ene eba enti eno ane na mo a me abenya high life ballroom music no be kan adaha ne ho be kan osibisa aba ne ho me benya high life 1923 1925 eno nso be ma ba me benya regi ye bedu regi no so hip life for 1990s ene ne mo brafo no so mu 2000s eba ya na afi de enti nkrabata no ebie sese ye nyanya sese ye se bibi the drill ama okoku America for na eja yaw tog nomine kwaku flake nomine ade omo so ya ade na I'm just saying say ni nyina papa we are exploring yeguso hwehwem music is not dynamic ye dan a ene high life a yeboyi utie emu ene na de toto high life a na ewo ho mefa nse yiti mensa nom ta bia 1948 ho na Temples Band utie bia Jerry Hansen ne Ramblers on high life ne de ya difference home yen palm wine cry ye palm wine the very first palm wine band ne from Kumasi Trio ye nipa miensa Kwa Mensa Jacob Sam ene Bini omo miensa omo no omo record the very first palm wine album 1928 na omo no eso na yamponsa ewo na omo no cry no hwe ne ma no mu yusu a na omo bo guitar mienu eno mbo bibi e friend no adaka no just wooden chest adaka eno no ombo eno to de be a feature enti wo hwe omo nipa miensa am ye palm wine the very first palm wine but now hwe ne yenso ye palm wine me fan say yenso ye the latest palm wine band enti wo hwe the first and the latest now hwe instruments e use a asesa omo no mu use drums and e use drums no mu use gome and e use gome enti music no sesa enti na Ghana for ye na ye explore ye different types no me in my opinion nemom nia me pese ye ne say e ma ye nto dada no entwene ye nhwe senia ye di bi beka obini beka se modification ye nhwe senia ye be adapt senia ye be fa na ye di bi beka obe bi afrim na nso still e be gina ho ama ye de na nti ye mfa nhyehyem o hwe senia regi or the hip life by now fa abrofo rap no ne English rap no no de beto your local rhythms ne so enti bibi sa emye nto ntwene but yemfa na yen system nemra meye de enti I mean they are doing well o hwe ne artists bebre ho ha omo Kofi Kenata very excellent artist Sakode or ye rap now so very excellent o album bi Mary album no o hwe nwuma e wo so a who say or the Ghanaian elements no everywhere there I mean there are musicians omo ye different so omo ya de trigmatic or no say utie ne nwuma who say near bi or the shem Ghanaian elements manifest and these are all people who try to represent Ghana by what they do and omo nto ye de ne ntwe omo di rerem ebi no mo nso de bra or matu ni nyina atwene no mo ye ne omo pe but ni nyina ye we are still exploring na o ma ye ho bi a 30 the next 30 years 40 50 years to come na na ye kura ehunu say ni ye frefrem ni ye still kura be sesamo e be sesamo enso ni nyina ye we are still exploring but na me kan say me ye nto dada ne ntwene era mase na me ya horo ben na o say me follow mu kakra sa me ya horo ben na ye nga ye pese ye humo almost every day no mo betumi dey atu guasa ni obi o pese oba ho behwe mu bia betumi ho okay ni edi kan programs no ye pese ye ma man 40 asese o munti ne ho kwampa ye ho efise munti mu a mo hwe yen sisi ye munti ene ye ho enu nti o ye program bi dwumade bi na apese oto nsafren a obetumi ato nsafren ni nyina ye beba mo conferences seminar ne ade you can say abedin tour weddings and all that ni nyina afren a ye beba
social media Kwanpa GH. Kwanpa GH. KWANPAGH. Kwanpa GH. Kwan papa. KWANPAGH. Kwanpa GH. Nti baby Instagram Kwanpa GH, Facebook Kwanpa GH, YouTube Kwanpa GH, Twitter Kwanpa GH. Nti ni nyina Kwanpa GH. Na ye website so ye www.kwampagh.com. Nti ye Kwanpa GH baby a. Nti obi pese o book me for a program o pese o book yen for event a. Number si na betimi afre. 1, 2, 3, go 0243235435. Yengwe 0243235435. Again 0243235435. Yenkobi 0243235435. If it is too fast for you, we are slowing it down. Yeah, to your boss. Any 0 2 4 3 2 3 5 4 3 5. A cappella. 0 2 4 3 2 3 5 4 3 5. 0243235435. Every year. 0243235435. Mo why are they? Afutu gbe na mo de be ma obebun bia ebia ohwe musuam wo bribim. Media ni edi kan a mekane say ade bia ope se oye, you have the passion for it. When it je hu unya anka oye. Ni edi kan no ba hu say say adoma nyankopon na dia ma wo. Nti fa ni dia se no ma nyankopon na edi kan. Na afi wankasa yere ho na ye. Se e wo se ohwe ya ye kasa ya memigya amadwuma na mbe iwe ojaye chese obi agya ye adwuma ye no full time. Nanso ye de ho ahyem nyame adom eguso kɔ nti ade bi eda akoma so a opese wo ye na wo ye ni ye no yire ho na ye empa aba ekofom kra yire ho na emum wo yire ho ni nyina no fanyansa eto ho. Apply wisdom in your passion. Niama na wani je ho ni nyina no fanyansa eto ho. When it you have the passion for it. Fanyankopon ni die ma no na yire ho na faye, but wo ye ni nyina no fanyansa eka ho. How do you deal with narcissistic clients? Okay. Wo besine enkrofo bi da so de eka. Ya bo performance amoma omuntu ya eka. But ye jo machidi. Ye jo machidi because and ebinu mo ha me body ni kire wa you will be shocked say a whole now but but onim obi o ha as or the feel so onim nyansa ma of, but I'm just trying to say obi o ha senior by nature or on tia semase enti o de jana chidi enti besi ne ya boy ya but eno so a kire nyansa e de kire say ama say no say ye be ye performance na ma wa ye no kaska sem no ne ehun say ni say e na eko na ye umo payment terms no ne ade ye be send you invoice e be now we have tried to make things very formal. Send e be exactly first now obetumi afre e bia impromptu e bia oh no problem ne sorry asesa ne ma ne aba ne abebo ne ayi na obetu aka ye chesi wa bo ha program na se kra no ye be uso almost exactly by na mka ni nyina na ma usua ade and asema make practical things men can't your near practical ye aban na ye wo munti na best asema ye nim senia eno ne ade obo ha obefrɛ obeka ni nyina kyerɛ ontua udu ho a obema obi obi okro obeka sɛ oba obetua enso dan ontua na wahye oda ebi a 2 days 3 days next week ne ade nti yenso yesu nyansa ni nyina yesu ade film ti say everything is formal. We will issue an invoice ebema invoice no one say scan say na ekɔ obetua this and sana yetua next you ne abebo na yesi ni nyina aboan enti obi ho a I mean obeja on patch on that note o de car betua yes everybody yes everybody some more programs are say the more review the person mo my performances of specific songs are as a moko program na man was anyum na na ko say man pam 1 2 go. On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear. Day 2.
wamo and the partridge in a pear tree. Day 3. On the 3rd day of Christmas, my true love gave to me Fanta ne katie, paya ne wamo and the partridge in a pear tree. Day 4. On the 4th day of Christmas, my true love gave to me cotton ya benquine, Fanta ne katie, paya ne wamo and the partridge in a pear tree. Day 5, Eva. On the 5th day of Christmas, my true love gave to me young boy. Go to me, Chinga, Chinga, nearly one cat, and go quiet to and the partridge in a bed. Every year, Pampa, every year. On the 5th day of Christmas, my true love gave to me young boy. Go to me, and the partridge in the pear tree. Okay. 4-4. Siriba, giba, igingiriba, giriba. Kama menka oza samuname, kama menka oza samunam. Awan kama menso mankanche abana gabanda mensa arahosem if ya enche hankafuna mensa awan kama menso mankanche abana gabanda mensa arahosem if ya enche hankafuna mensa ewa mienko kama menka ota semunambe kama menka ota semunambe awan kama menso mankanche abana gabanda mensa arahosem if ya enche hankafuna mensa awan kama menso mankanche abana gabanda mensa arahosem if ya enche hankafuna mensa enyi misheno abanka bada mensa handcuffs isha mechi police fuzi mechi na febi samine minia ifye ya iba ejende ifye ya eje hankafuna mensa ewa mienko kama mika ota semuname aba kama mika ota semuname bibi awa kama misuma kanchera panga bada mensa arahosem ifye ya eje hankafuna every year awa kama misuma kanchera panga bada mensa arahosem ifye ya enche hankafuna mensa. Thank you. Fapempong ye bibi ama. Okay. Enti on the spot. On the spot. Abrabɔ Fapempong. Hey. Wow. 4-4. On the spot. Siriba. Iba. Abrabɔ Fapempong. Jumedi papa, Abrabɔ Fapempong. Jumedi papa, Abrabɔ Fapempong. Jumedi papa, Kwampa, Abrabɔ Fapempong. Jumedi papa, Abrabɔ Fapempong. Jumedi papa, Kwampa, Abrabɔ Fapempong. Jumedi papa, Abrabɔ Fapempong, Kwampa, Jumedi papa, Abrabɔ Fapempong, Jumedi papa, Addition papa womo, Encranshansu womo, Bibiara, Ubesha de papa, me say, Encransha womo, Addition womo, Abrabɔ Fapempong, Jumedi papa, Abrabɔ Fapempong. Jumedi papa, Kwampa, Abrabɔ Fapempong. Jumedi papa, Abrabɔ Fapempong. Jumedi papa, Kwampa, Abrabɔ Fapempong. Jumedi papa, every year, Abrabɔ Fapempong. Jumedi papa, Kwampa, Abrabɔ Fapempong. Jumedi papa. Wow.
Yakopo Islam. Ewe omanga de hye. Mpanyin se wuhu kurotwi amansa a wasi atimu mabu oda bencha wasoa no kura da mramare gwan a wumisa ne kase. Adenti sane se ne wo hu ne chen ne kase ne da mrama. Sambre mo hu bi, mati bi. Kwampa na ne ye ne won twetwe nkomo e wo dwumadi no so no. Da se ne ye besenge hye bio wo Abrabɔ Fapempong dwumadi so. Meding de Fapempong. Ye ma mo nyina mo ne hwe ama mo ne tia. Adehye.